Diphephetso tsa phano ya ditshebeletso tse tobaneng le lefapha la bophelo Northern Cape di tswela pele. Le ha lefapha le ile la phatlalatsa bonamodi ngwahola bo agang ka hare ho tsetela dimilione tsa diranta ho tloha ka 2019, baahi ba hlalosa ha ba ntse ba hula ka tlhako tsa morao ho fumantshwa ditshebeletso tsa mantlha. Ho ya ka nna ambulance di nka nako ha o ibiditse e tsalang ka gore le basadi ba tlo kreang bana ba tsa nako e telele gore ambulance e tlo go banka ya ka o bona o le are o kreile miscarriage ngwananyana o le wa 16 years. Baahi ba boetse ba hlalosa mathata a makoloi a tsamaisang bakudi a se matjha ka ha maemo a mpefetse. No rona di patients tsa rona ga re khone mutle re hire dikoloi re khone go ba isa ko KH, and then after that no one then KH e tletse day hospital e tletse o that nota project o screen pelani o screen absence ba tsa lanka ba tsa straight kwana tsa 2 hours 3 hours or ba go tsa 7 hours to come, but the ambulance they are available. The thing is that ga di tika nako, we don't know what is happening. Are the drivers or is it the people baba berekang teng kwa baba sukudisang? Ba ka taolong ba re ba sebetsa ka thata o tla ka tharollo. Mo ntleng ya personnel yone re netefatsa before the Christmas break gore re conducte some of the interviews tse di leng teng gore kgone go ketsa palo ya rona ya di-EMS practitioner mo provinceng ya rona. Lefapha la bophelo le hlalosa ha le se le rekile makoloi a mang a 54. Thabiso Gadebe, Ditaba tsa SABC, Kimberley.